Anya laki din! Ada pa pa naklakay. Nangalaw kang tulatan, di na kororayan. Na, ay, anyan day tang itsurang bakal. Ah. Na, apay ti itsurak. Ay, kaskala nakabado na higante, butite, di tayong suot maun. Nangalalaam di ta. Nagalaskat na ta ako na amon idos. Agpaiso, mate. Agsarming ka mo tatap no. Ay, di ta ka badlangan. Ay, kahit papanam nga minaya. Ay, inak makisumbay di multipurpose home. Ha? So, ay, sus. Ay, nga lagad din ni Tinang. Tunan sa payon tayo sumaya tabaklay, tidak yasud na. Wanya ka tinakapampanunutan na ama pan makisumba. Sapay tila may susuod na. Tauray lakas la mabriyat no agyog-yog jay buyong na. Ha? Anya lagad din. Ay, gusto na ito nabukwal ko pangimula kadagay jay bunobon ko at tarongkan kamatis. Dumot di may mulak dito yan ha. Ay, nusan ko maapimanaw ni bakit tulungan nak dito'y. Nadardaras ko maamalpas. Ay, apo aya. Tatang, ada kayo maghan dito likod ni Balayo? Ay, wala nanak. Agmulak man ititarong ken kamatis. Mayat day nga exercise yo, tatang. Ay, wala. Narikat no saksaklutan nila dagiti dakulap. Winagdaldali kap la da tao dita. Ngamdi kayo unay agbannog tatang. Numabannog kayon, aginana kayo. Saan nyo nga buswan ti Baguio? Ay, kawamat. Tanay, lumakaya talaga da taon. Saan kayo matunay alakay ti itsura iti edad yo anasurok asisenta, tatang? Ay, magustuhan ti bagit na tangam. Ay, pasablugan nakpaimot iteng. Saan man, tatang? Husto ya imbagak. Kitaan nyo man ni Uncle Timot nga agtawon iti 69, kat lakay nga dayo tilangan na no idilig kada kayo. Ay, wan mat gede Kasanumat nga main kat arak sa amat pan nakadanom na. Wan nga rod, dandanin minalam ka no anak kainom. No daduma, dinan sa kano mayawid ti baginan, itinalaos abartek na. Ay, makapalakay siguro ti arak ha. Tani Timot ti pakakitaanin. Wan angat ha? Ewan gaya, maday bagam. Umay kaila kumustaan, kan inyag ko dagito inlakam ko apara kada kayo. Naggrocery ak ngamin iti kalman. Ay, bagman. Pagyamanan mi kananang mo Tadi na kami lata malipatan na paraburan. Wan mat amok mat saan yun akabaulan ti agtalong. Ay, dahi ka nga raw. Rigat lati adda, paspasaran ti panaglakay. Ay, wan gayam, napanan ni nanang. Napan nagsumba. Palagi pang tumankid din ni nanang mo. Ay, imbag man gayam da ka iteng anak. Ay, kita man numayat mitla to ginatang ko abadok. Oh. Napan kayo gayam nag-shopping, nanang. Una ni tatang, anapan kayo kano nagsumba. Ay, nagsumba ak. Ay, tay bigat. Napanak mo ito na ilay. Kalpasan ti sumba may. Inlayon ko mo ito natin nag-shopping. Itay nakapangaldawa ka dyan restaurant. Kastaya. Wagwagan sa mo tinag-shoppingan nyo, nanang. Na, nyabot deta ako namon. Iteng. Ulat dumam ko na mamon. Ha? Ay, ore, ginatang kulay dyan wagwagan da ito. Isuot ka, tabagay ka. Oh, adun to pa tinag ko na nga, mubigak ka na. Poor Diyos. Ay, di kala ko may dito balaya. No, yawon nakmut lang iteng. Ha? Hala, saan kayo ngayon uyawan, nanang? Ala, ipadas yung arudan da itag ginatang nyo. Takitaag man no, bagay yung matlaan. Sana, di ko na, jak makarik na. Di pa nakita-kitam kanyak.
Okay di. Nan, kita man ita ginatang yo, abado yo. Dahito. Kita man. Kakaisuna na awat ti mamang kintatang yun tayo social pension men. Sagutak mo ti bagbagi ko na yan. Anya laki din. Mayap ti kolor na. Bagay yo, tinalabaga nanang. Pordas man terno a shorts kan spaghetti strap a blouse. Ay, abam. At anong duman ti mangidayo kanya kaon kadagiti padak ang sumsumba no isuot ko na ita. Ha? Haps, tamunagat mo itay. Mulmulagatan mulatan na ita binistrad mo ngagpare sa short skin blouse. Kuha Ngayon, ito yan, tay padas ka. Sika man tinang ibagahan mo bagay ko mo lang. Anya? Agpapaubing ni nanang kunam iting? Wan ka, Joe. Ay na, kasano nga tabagbaga, kasana makagura kanya. Apa anyat araramidan na ama di aya. Kat ko namlan teenager nga agar arwatan. Oh? Agpapaubing. Adaman na, tado ka no ti mangibagbaga, asana bumakbakat. Ay, anya lakit din ni nanang. Amang ano, ubing pa'y tilangan ng amsikan. Tatalagan, no ti suot lang ti kita, adi mo kitaan ti kuratrat arupanan. Anya lakit din. Ibigay ang hilig. Kunamon bakit? Siyak ti mababain no kasjaylan ni nanang. Ay sus bay amon. Paka-stressan pa'y la dayta. Tay kunakon, ibigay ang hilig. Anya lakit din na ya bakit? Anya lakit din. Agur ka. Asino nga dita? Kastaun iti palayog ti patong na asarsaron wag. Siksi dita suot na kunak kuma. Ang di mo't maitudo ti sigat na. Aguray. Kawid-widawid mo't ni katugangak atinang. Ay, kamakamag man. Tapno maamak no asino dayta. Pasidol ka kon. Labsan ka pa'y ading! Ay, Kajaw! Sika mat! Holy cow! Nanang? Da kayo? Ay, anya ka siya! Por Diyos. Kung mo lang nakakita ka dyan, alyan. Kaslakastan na nanang. Ay, este ko. Anya, aglang lang alalya, ha? Saan? Joke lang. Kuha ngamin. Ay, amok nagpapadaan yung kada iting kuntatang yaw, timang uyaw kanya. Akwa, ti kayat ko asawan nanang, adungaminan ti mang Ay, didilaw. di ka nagsaopay ka, Joe. Hey, umapal na nagita nga, dil-dilaw. Di ta ka malangay. Na, O, niyan. pinanawan na ko. Anya lakit din. Makapakatawa ang makapadismaya tilangan ni Katuganga. Nahiyan na. Nay, rabing, nagdigos ka pa ilang bakay. Ay, di ka man. Taga-agodak na raw. Ay, anya lakit din. Day, ako oray ka. Anya dita sang kasaom nga. Anya lakit din. Sika, Aya. Apay, anyat problemam kanyak. Idos. na. Unay pa ng idos mo dinagan kontenang. Kano ti mo la madildil mo kanyakaw. Idos ka lang agpaisaw. Na. Taanyat na kay ramramanan tinagan ka, ijembaga kaya. Ay, daka mo. Ay, mas dawak nga miday. Di ka mo't may balayan. Sumba dita, sumba dyan. Ano kaya't mo akit sumurot ka, mate? Sumurot nga sumba. Ay, pakpakawan berde. Saday.
nagmayat to pa'y tirik na. Tamawat-wat tibagbagay. Amok ba yan? Maturog ak man lang ay. Makambo ka. Hindi mo lang matultulan na kumpare madisnang kan bataw. Ay, da pari batok kan pari disnog ngarar. Ay, abay nagiging padak ka lang kay ngiramraman mo ti saritaan. Makisomsom ba na mo tayo, tsaka mo. Anya, na. Ay, anyat nakandaan. Jakbat lang madano na ni Nanang diti balay yun no umaya kon tatang. Nagsapa, nagrubuat. Agsumbada manan? Ay, saan ta martisita? Dan sagbet dia kadwada nga sumsumba. Kiti dia kano igit ti baybay ti pagsilibraran da. Apaw, ag-enjoy man nga roda na, dagi babakutan na. Ay, kawan na. Nakaragragsak ni Nanang Mau iti agrubrubat. May suot na kanumot lang ang taginatang na ni Jewagwagan. Anya day di aginatang na ya? Ay, yak man na mo. Yak interesado ang mga mo. Nuan niya day. Ala, ang mga no bating suit. Amok ba yun? Anyat kinulam, bating south. Wen, imbag na nga, tagin enjoy da iti pa nag-senior citizen dan. Simurot kayo kumat, tapno makapag-relax kayo mat. Anya? Ay. Kaya't di bagik, mayat sa agad day. Kumusta dagi mula yon? Ay, kagsabsabong dan na. Imbag tulano da ipaaidan, tadi pa iswagatangay. Kaya't ko makita, dagiti mulay o tatang. Intayo man kit di kita, eh? Apo, nagrarangandahan? Ngam ni, kabaliktad mo ti tsura yun, tatang. Makmaksat takudal yun. Di kay una agbambanog. Pagwatwatag lang ba? Imbag ni Nanang at agin enjoy latan. Ibagak la kumatikas ta. Ngam, abangan wag pasognaw ta, nakaarsagay. Nyalakit din ni Nanang. Ang mga numakadagas di tiyandaan into nagawid. I-message ko man, tagpagatangak man iti mantika. Sukatakton ti bayad na inton sumangpet. Baga, no, dapay kwarta na. Ha? Katno ka awat nan sa tay social pension nyo? Wan, ngamte, mo, maturo kaya ti kwarta, kini Nanang Mau. Polo sisa, agpukpuk kaw ti kwarta. Anya? Anya lakit kin. Di mun sapay nakita di pinamayan na di buok na. Apay, nagpaparlor? Ewan, awan tayo pingpinggulin nan. Kansanan nga uban ti makita mabuok na, nudikat na labagan. Anya? Ay, mayat manan ti oro kan ni Tinang. Anyalakit din. Ti nakisagsag makakabakat ko. Ay, just kay. Ay, kunak ti kastoy ngam iti bagbagikla nga. Tanoy bagak reta keng kwa na. Agas sa walakit di atapis, ti katukan na. Ay, maturog ang mateng. Kajakit buy-buyain ti kaidak ako namlan ni baldak akengkeng. Ay, malagip ko di kinuna na iti na minsan. May papan kada pare disnog kan bataw. Makisumsumbada ka no. Mayat sakit di ngagpaysaw no sumuro takmutin na makisumba. Wan. Gusto mo di ko na niting. Abay, nilatinang tagin-enjoyan. Nilakit di.
Ay. Maya, 20 plaster to leggings ko. Ay, bagay ko at talagan to'y kupure ko. Brush up ko na dun sa itay di kastoy nga style ti buok. Pasugar-gar at patakder ti bangskawn. Imbis salingdan na ko matoy muging ko nga kurkurut. Bakit? Nakarubot ka mat, Idos. Papanam. Umayak mo dyan makisumba. Anya? Na. Na, Tinak mo lagatan, tinang. Si kamot lat ng ibaga, sumurutak, no kayat ka. Iso nga umayak mo dyan. Abay, si kalatagin ingguyan. Oray sak mo ta. Anya lakit. Maya! Sumba pa more! Gasong ngay. Na! Anya katatawaan ka, Joe? Kahit natatangkad na ng Maya ti kukuyugan dan ang nagpa-multipurposol. Gasong ngay. Anya? Basol mo no ag-contest dan ton nga agpaubing. Bagets ni tatang iji short pan na. Ket insibunan te kagat-gatang na rubber shoes na. Oh, di mayat. Ag-relax mo't ni tatang Ay ket talaga mayat. Awan lugi kadakwada iti kina senior citizen da. Anya lakit din na ya. Nay, kita mampay pari idaws. Umay kabatan makisumba. Ay, kawan na. Apay, kakayo lang ya. Ay, mayat. Adda nga rod gwardyaan ni kumadritinang. Anya, gwardiya ko nam. Uwan tanay. Talaga mo't nga mina blooming ni kumadre. Kasla saan mo't na senior citizen. Ato ti maalilawan. Ay, nagasat ka nakaidos ken ni kumadre tinang paray. Kasla inaunamit aputot mo ni ti panagkitak itay sumungad kayaw. Saya umat pari this now. Sos. No joke. No joke, pari ito. Talaga nga imubing ni kumadre. No, umun-una ka nga taamapan. Ket balon ton akas kanyak. Ay, Ay, di mo nito lang, pari this now. Mga nudyak mapuutan kat madisnugan. Ay, saan pare? Saan? Anya lakit din. Di ka lang maangaway. Nagbiddo taksa ka, Joe. Oh, anyat nagbiddo tam. Jay imbagak nag-enjoy mo't ani tatang. Kahit nakitam ti epektonan. Nati kagdag jay mula da ije likod ti balaydan, tadi damot masibsibuganan. Gansaan la dayta. Kurang san jay social pension da. Idinto ta sigud mo't mayanay da dagi jay a budget da. Ay, imbagamon. Wan gayam, adatsat ni nanang. Pautangan ta kano ida iti uray 3 kilo a bagas kan 5 gasot a pisos. Igatang da iti sardinas, kape kan asukar. Daytan kat. Kuna akon kundi costume da mga minan ngagsusumba. O siyempre, paggastusan dandagi jay Ay, kadaw! Ulten! Na. Umay kami man kanda ng yaw. Umay kami man, ang nakaw. Datatang kan nanang dagita na. Uy nga rod, bakit? Pasisya kayo lakuman na, bang.
Tuwing kamang mediti balayo ti saraaw ti buksit may kananang yaw. Nabsog kami. Kababain pa yun kung nagkantatang yaw. Ang nasasaya at lakanon ti makipangan kami. Ngam day tayo isartaray da kami tukit din sa hospital. No makulaps kami gapot bisin may. Asus! When mat tatang, nanang, sa may isa, da kaminton ken iting ti may babain. Ay talaga Pudno met, ken anyalat ibaga dagiti taon ngay, no baybayan da kayo ita, ta senior citizen kayon. Ay, made, apanurotan, ngam aklo basol ko na ito'y kaawan kanan min kung tatangyaw. Nagpapaubingak mas naman. Ay nga lakad din, bakit? Amo mong taramida, minton, awatan tapay ti binulan na social pension ta. When mat ngamin nanang, hanyalakit din aya. Life is short. Iso nga, enjoy! Ostaw! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Flora May. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.